Узақтан идаре етілген yoldaşlar, лазерлі жихазлар, пневматик топлар ве пулемет. Шеретті Киевде буюк арбитехника енілқлары ярашот керілмекті эпосолық финал үшін 40 елей хаса иланылды тақдим эки күн девам еті. Оны Украина селялы қоветлері векелері ве Укроборонпром концерны көзеті. Олар яны ішленмелер женк мейданында не қадар файдалы олғанына белгелемек кереклер. Тешкелетчіларның ниетіне көре ғалеплер прототип яратылмасы яда мудафа ішленмесі истесалға татбиқ етуі үшін анлашма имзаланacak лейхаму элефлера олacak. Она касается разработки. О телекелен неснелернен çalışmak için tertibatın işlep çıkarılmasına ait bu minalar, mersiler, boru hattысы. За последние 28 лет Sonki 28 yıl içinde ilim ve sanayi arasında büyük bir ara oldu ve biz bunu böyle yarışlar ötkürüp yok etmeye tırışamız. Olar biz için pek mühim. Biz istidatlı adamlarga öz kabiliyetini Ukrayna'da amelge geçirmeye yardım edecek infraterkip yaratmak isteyimiz.